سلام كمي توعلو كمي وعلكم كم تلمر كا حبشة إديكش متك مال الحوات يا حدا كلتنا نتبي أرسينا أبديت من باكم حوات تي نجارات أزيو جديدو مالتي almost عمت غير باي زوي زناي ميدل إيست مونغو إسرائيل حماس نبره حزب الله حزب الله توسيهم مالت نيرو من دم actually هجيجن أزيو كبير وك أبرتعو so درجة عمت كيرو هيك ورح شمنت على شوعات سوري ورح عسرت على شوعات جمهور وبز حلفة then أكتوبر 7 حجها almost عمتنا غريبنا مالتيو so انتاي مسل نزل حتى حدا خلتنا تقول لنا أزيو قربا بس خلتنا معتي بحلف وش 24 ساعات بالتعبي نبحما درجة أمريحي مالتيو حدا بزعبا إسرائيل أن حزب الله كنزاربنا نشتي and then فيديوهات لنا أبتناي تويتر إكس ونا لنا كورينا أنت هايت متقعت زمسل بلاس يا 250 دولار كهبكم نتسرح فتسمو إلو زخدي ويكا تأثر طرطر نترامب فتنا قتلت قبرلو بزعبو خان اشتغل لنا انتي صحفتي غادي في زلو ورقت سو فيري دانجر لا تصبق نجر ايكونن مصاينا ترامب كنتات مالتي سو نجمر بتي نيوز اشتك نمبر انت ام زبل زلو تي ميليتاري ناي اسرائيل ميليتاري قديمو زوصو ستيتمنت ويكا صحفالو بأمه نجمر تارجتنا زبل زلو ناي اسرائيل ميليتاري انت زل نيش شحن اولموست شحن 300 تارجت سفار حريمنا خمزلنا زبل زلو زي تقندي مبجسي نايزي كونتات كلنا خم نفلطو نوح زغبر انديو almost عمت غيريم تقندي هيجيغن نابزل على طرطي ابصحو زلو مخنيات حزب الله ويكا حزب الله مخنياتو ناي اب لبنان ني اب نورز ناي اسرائيل زركبو حزبي ويكا كوميونيتي كم تزحلفه ناي ورح 10 على شوعته متقعتي نخغبرو يدالو ألو نمبال مسايلاتهم كال أب جزاوتي عشقهم ألو نمبال يوم متقعت زقوب زلو إسرائيل قبل العام مالتي so far زي بزح سبي ميت زلو بزح مكلبات علو تيب كلت دوب زلو حزبون أب ناي نورز ناي إسرائيل زلو حزبي مف قبرالو نجنا أب ساوز ناي لبنان زلو خا بوشتي نابتي نورز قوتو يخيدالو مالتي هجي نزي أنا نشتكن ري Today, based on precise intelligence, we conducted extensive strikes against Hezbollah terror targets in Lebanon that posed an imminent threat. The IDF struck 1,300 targets until now, including long-range cruise missiles. So, according to NATO intelligence, comes a habor تريدل ديسري كريزال مسالس خون قال زي انسي تعقيبن علوا نعنا نخدق عانه حزبي نخدقع سو بتم نحنا انتليجنس بولنا نحنا كدقع سلازخونا لك كمتناي كمويز بلنا كابتناي ورحي 10 زحلفه 2023 كابو زقدد متقعتي تدالو سلازلا حزب الله ويكال قبل بينن نحنا قبر نزين خايمت إنا نتقع زلنا زلو Okay, let's listen that. Heavyweight rocket with one like heavyweight rocket تاريخ ما حنتي تمسايلس ما كم زي عنت مسايلات زيهم بمولنسي أبناي حزبي منبر جزا تعشقنا اللوا نعنا نخدقع سلازي بتمنا هنا intelligence رخيبنا سلازلنا كباب شحن 300 خون تارجت علينا that's why تمسايلس يدرب زلنا كاب إسرائيل مالك 1,000 kilo warhead. This is the same type of rocket that was used in the Majdal Shams attack that killed 12 innocent children. We also struck a short and medium-range rockets and UAVs, all capable of attacking deep inside Israeli territory and causing major damage to civilian towns and cities. As part of our efforts to mitigate harms to civilians, we provided advance warning to civilians in specific villages in Lebanon where Hezbollah embedded its military assets and weapons and warned them to move out of harm's way. All right, نتي سيبل أبت حزب زلو أبت ناي لبنان بوتا زلو
ነቲ ሰብ ኣብኡ ዘሎ ወርኒን እዮም ዝህብ ዘለዎ ሎማዓንቲ ቅድሚ 3 ሰዓት ዝበላ እዩ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ክእለዩ ኣለዎም ክወፁ ኣለዎም ምክንያቱ ነዞም ኩለን መሳይል ዝረኣኹሞን ኣሕዋት ታርጌተን ኦረዲ ሒዝና ኣለና ኦረዲ ሃርሙ ኣለዎ ከባቢ 600 ከውን ከባቢ 600 ቦምብ እዮም ሰዲዶም ዘሎ ሰፋር እዚ ተጋጌ ማለት እዩ ስቲል ይኸይድ ዘሎ ግን ህዝቢ ክወፅእ ኣለዎ ካብኦም ዘሎ ካብኡ ክወፅእ ኣለዎ ንዓና ከጥቅዕ ተዳልዩ ዝነበረ ጉዳይ እዩ ስለዚ እቲ ኮሚኒቲ እቲ ህዝቢ ንህናን ህዝቢ ይኮና ከነጥቅዕ እቲ ህዝቢ ክወፅእ ኣለዎ እዩ ህዝቢ ክወፅእ ኣለዎ ግን ኩለን ዋላ ዩኤስኤ ስቴትስ ኤመርጀንሲ ፀዊዖም ኩሉ ዘሎ ኣብ ሊባኖን ዘሎ ህዝቢ ክወፅእ ኣለዎ ተባሂሉ ማለት እዩ ኢትስ ቨሪ ወረስት ሕማቅ እዩ ዘሎ However, even as we called on civilians to move away from danger, we saw that Hezbollah operatives were doing the opposite and acted to prevent civilian moving safety. This is because Hezbollah uses civilian population and civilian homes as a human shield for its terrorist activities. Today we ያ እንታይ ዘሎ ዋላ ንሕና ንበል ዳ እምበር ናይ ህዝቢ መንበሪ ናይ ህዝቢ ገዛውቲ ተኣለዩ ልጎሱ ዳ ንብላልና እምበር ህዝበላ ተጠቂሞም ዘለዉ ዝኽሩ ኣፅዋር ወይ ከዓ መሳርሒ ግን እቲ ናይ ሲንግል ፋሚሊ ሆምስ ወይ ከዓ ናይ ውልቀ ሰባት ገዛውቲ እዮም ኣብኦም ዓሽጎሞ ዘሎ እዩ ዘሎ ብጣዕሚ ትክክል ከሪኦኩም እየ what it looks like posed this strategy showing how Hezbollah uses civilian homes as a cover for their deadly weapons. In these images you can see how Hezbollah hides long-range rockets with range of hundreds of kilometers inside the attic of a house in the heart of Khumin al-Takhta village in southern Lebanon. So ኣብ ሓንቲ ገዛ ኩሉ እቲ ኣድራሻ ረኺቦም ብዛዕባ ምዛረብ ዘሎ እዚኣ ታትሪእዋ ዘለኹም ኣፅዋር ኣብኡ ተዓሽጋ ዘላ ብሩፍ ጌራ ንክትኮስ ንክትወፅእ ማለት እዩ ከምቲ ዝሓለፈ ከባቢ 12 ቆልዓ ዝቀተለ one time ከምኡ ዓይነት ኣዝዩ ሓደገኛ ኣፅዋር እውን You can see here that the rocket is stored on an hydraulic system and is prepared for a launch out of an opening in the roof, directed at the communities in northern Israel and more than that. ናብ ኖርዘርን እስራኤል ንክትመፅእ ተዳልዩ ዘሎ መሳይል እዚ ሮኬት እዚ ንሪኦ ዘለና ብላ ኣሎ so they know it they seen it እጂ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘሎ just like ደብዳብ ማለት እዩ ንዕኡ Under this attic a family lives and serves as a human shield for Hezbollah. The IDF strikes today, we saw many secondary explosions, such as this. So ንኣብነት secondary explosion ሎማዓንቲ ዝገበሩ ወሰኒ ማለት እዩ ተማሉ እውን ስለ ዝገበሩ እዚ ንዕኡ ነቲ ታርጌት ኢና ንሃርም ዘለና ከባቢ ገና ስቲል ግን ከባቢ 300 ታርጌት ሃሪምና ዘለና ግን ኩሉ ሻዕ ስቲል it's big ነቲ ህዝቢ ተኣለየ ውፃእ እዚ ቦታ ናይ ህዝብላ እዩ እዚ ዝዓቅሩሉ እዮም እዞም ዝብሉ ዘለዉ Alright, let's go with it. Behind every secondary explosions, there's a building containing deadly munitions. Wow, look the building, how like it was, yeah, okay. Rockets and missiles, triggering such a reaction like you see here. It is likely that some of the casualties are from these secondary explosions. Here you can see a house used by Hezbollah to store its Look, the ገዛ እቲ like እዚኣ ሓንቲ ገዛ ንህልና ሕጂ ከመይ ገራ እንታይ ዓይነት ኣፅዋር ኣብኡ ከም ዘለዋ ንርኣያ ኣሕዋት ንተዓዘባ weapons. In the footage here following our strike on the weapon, secondary explosions can be clearly seen and a rocket fired and hit a nearby house. All right, let's go with let's see X نرأى نتعذب نشتي So look that ገዛ ምፅዋ ነበረ ኣሕዋት this is the house look رأيዎ እዚ መውፅኢ እቲ explosion like cruiser መሳለ ዘሎ እዚ መውፅኢ እዩ okay look እዚኣ ታመሳይላ DR3 cruiser okay so already ሃሪማ ማለት እዩ okay
So very much good job with that. بحصر زبل حوات you can find it tab x كدكم كتريقوا تلقم بزح damage زور زلو أبناي northern إسرائيل ون damage وريد اللوجن أبوز موته هزبي ويكاسب ولا حنتي لن أبناي أبتي ناي حزب الله ويك لمن نجن almost حمش سمي إتي look this I think so سبعة they were going to carry تا لبنان تبهال بوتازيان لكم okay this building is what do you have in it okay look this أحوات look this so كمزي لن كوفي لن تعاشقن على اللواء أمزبلو زلو that's the مثال مالتي why it's not sounding anyway so نزي إيو okay all right second home كم ذا زرعنا هجي نزي أم target زقبر زلو well I don't know okay it's very hard to say مالت I wish to get مثلا I don't know كم يقرأ متيمو like you know قد ممكن 23 ساعة Hezbollah has multiple advances of weapons ready to be fired at Israel from within the Lebanon's house look this okay let me just bring in something قد ما حدا ساعات زي أخانا لكم okay so after registered dozens of Hezbollah Allah dozens of Hezbollah okay as a target I wish to get Izolo let's see what happened what else شو عدت هون So እታ ታርጌት ከምዛ ዝረኣናያ mostly ኣብ ውሽጢ ገዛውቲ ዘሎ ታርጌታት ኣብኡ ዘሎ ኣፅዋር ኢና ግብረ መልሲ ንገብር ዘለና እዮም ዘሎ እዚ ናይ ዝሓለፈ እዩ so look this is like it's a big look how much they damaged okay no that's not new this is September 20 wow Israel Air Force has conducted okay ooh look this So overall it's Malik of course Hezbollah and ደብዳቤ ገይሮም ኣለዉ ናብ እቲ southern like sorry northern ቦታ ናይ እስራኤል ግን ኣብኡ ካብኡ ዝኾነ ሓበሬታ የለን look this ኣሕዋት look this I like this yeah move ይገብሩ ኣሎ almost like look the traffic أحوات traffic كمية بمولو تي مالت it's very why it's not giving me this southern ቦታ ናት northern ቦታ አይቻልም مش الطريق ولا شيء لا تلاقي هنفقع تحت الله اكبر بعد يا خالد بعد
All right, let's refresh it. Got a new one as of now. Yeah. Anyway, this is how ናብቲ ንእሽተይ ፀብፃብ ዘለና እውን ክንሪኦ ኢና ናብ what looks like. No. Very tough. Okay. All right. What CNN says. ብፅሙቕ ዝበለ CNN እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ. All right. Hezbollah fire ገይሮም multiple rockets fire ገይሮም ኣሎ ማለት ኣቃፂሎም ኣቢሎም እዮም day after Israel air attack ቅድሚ ምጅማራ والله Hezbollah ቃለ ስለዚ ልዕሊ almost nearly 500 ህዝቢ ይኾን መይቶም ኣሎ so far እዚኦም like ኣብ Lebanon like killed nearly 500 people almost 500 ይኾን ሰባት ኣብዚ ጉዳይ እዚ መይቶም ኣሎ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ማለት እዩ so ክሳብ ከባቢ 1600 ንኾኑ ከዓ ቁስላት ከም ዘለዉ እዩ ዝሕብር ዘሎ so yes ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ቤንጃሚን ኔታንያሁ will like ህዝቢ ለበናን ውፃእ ኢልዎ እዩ ክእለሎ ካብቲ ቦታ ንሕና ታርጌት ኣለና ከባቢ 1300 ይኾን ታርጌት ኣለና ኣፅዋር ዘለዎ እዩ ዘሎ so ኢራን እንታይ ገይራ ንዝብል ሕቶ ኢራን ወርኒን ጥራሕ ትህብ ዘላ ወላ ሓንቲ ክሳብ ሕጂ ንሱ ቀንዲ ኣስጋእ ዘሎ ኢራን ስጉምቲ ትወስድ ዶ ንዝብል ኣብዚ ሕቶ maybe yes we don't see yet so overall again እዚ ዘሎ ማለት yeah Lebanon now says they list almost cap since cap 2600 ቅድሙኡ ዝነበረ ወይ ከዓ ካብ ሽዑ ዝነበረ ሲኾንሲ በቃ እቲ number of ህዝብስ ሕጂ like high ከይዱ ወይ ከዓ ብዙሕ ሰብ ከም መይቱ ከም ዘሎ እዮም ዝሕብር ዘሎ ካልእ yeah China ነዚ ጉዳይ እዚ ጠጠው ንኸተብሎ ንእስራኤል ፀዊዓ ኣላ yeah ኩሎም ማለት እዩ እንደገና ኦኬ በዓል ኢጅፕቲ እውን ጠጠው ንኽብል ፀዊዐነን so far Hezbollah ነቲ ሮኬትስ ገለበረች ትገብረላ ተቃፅሎላ ጠጠው ተብሎላ በዓል ቃታር and ኢጅፕት እውን ያስ እዚ ጉዳይ እዚ ኮኒኖ ኣለዋ ቻይና ኮኒናቶ so far okay what did yeah ከባቢ 500 ሰባት መይቶም ከም ዘለዉ okay let me see that yeah France request ንባዕላ emergency council meeting ክገብር ናይ UN security ማለት እዩ yeah ነዚ ጉዳይ ዝጠጠው ነው ባል ንምርግጋእ emergency ኣኼባታት ፀዊዖም ከም ዘለዉ እዩ ሁሉ well you know it's about 14 hours so far ማለት እዩ we have nowhere to go displaced people ህዝቢ ለበናን ህለኩም ኸይዳሎ ናብ southern ገጹ እዚ ኤራዚ ብጣዕሚ traffic jacking here so far 1600 ንኾኑ ታርጌት oh my goodness so 1300 ነይሩ ኣብዚ ግን 1600 ንኾኑ ታርጌት ኣለዎም ኣብ ሶኒ ዝሃረምዎ እዚ yeah so Israel attacks have damaged economy and yeah of course yeah እዚ ኩሉ Israel not think like Israel strategy so ነዚ ዝምልከት so far America እንታይ ገይራ ንዝብል ሕቶ ኣብዚ ለሕዋት troops ወታደር ካይተረፍ ያሰዳ USA ማለት እዩ USA military ናብዚ ጉዳይ እዚ ንኸርቱ USA sending more troops ወይ ከዓ ወታደራት ናብ Middle East ነዚ ጉዳይ እዚ ኣዝዩ ቁርብ ካብ you know ካብ ቁፅፅር ንላዕሊ ወይ ከዓ ቁርብ targeted ኣዝዩ ኣስጋእ ኮይኑ ስለ ዘሎ let me show you this guys so yes USA ወታደራት ወይ ከዓ ሚሊታሪ ሰዲድ ኣላ ናብኡ ከባቢ ተዝተጋገ about 40,000 ይኾኑ like sorry 40,000 let me see this yeah so the USA now has about 40,000 troops in the region like ከባቢ 40,000 ይኾን ኣለዎም ሕጂ ኣብኡ ማለት እዩ so
ስስ ኩሉ ወታደራትን ናብ ካልእ ነገር ንክኸይድ ዝብል ግምታት ኣሎ ምክንያቱ ኢራን ሲ እንድሕር ተሲኣ ወይ ከዓ ተበጊሳ ክሳብ ኣፅዋር ናይ ይእሰኡን ኣብሎ ማለት እዩ ወታደር ናይ እስል ልዕሊ 40,000 ይኸውን ኒርሊ 40,000 ሲኾኑ ሰራዊት ኣለዉ እዚ ኩነታት ኣዝዩ ናበይ ይኸይድ ንዝብል ሕቶ ቅርብ ወፂኡ ኣሎ ካብቲ ናይ ሓማስ ነይሩ ኣብ መንጎ ሓማስ ኣሎ ኩልና ንፈልጦ እንደገና ሞር ስትሮንግ ኣብ ህዝበላ እዩ ዘሎ ህዝበላ ከዓ ካብ ሓማስ ሞር ስትሮንገር እያ ዳብል ዕፅፊ 10 times እያ like you know let me see that Hezbollah or Hamas stronger منين نحيل زلون نزبل حتى okay who's the stronger Hezbollah or no more than 8 months after Hezbollah like surprise I need which one is the stronger. I think so. Hezbollah's the cap Hamas come to again. Yeah, but in some. Ew. All right, let's go with the second topic. حوات سكالا إتزلها نتبي. رئيهم أبز حلفة مسكرم عسرت حموشته ترامب مالت فتنة قتلت خيد ويو. فتنة قتلت زجبرة ودي ويكا ريان زخونة صحف إذا صحفت زي أترو أزلهم قدي في خيرو. alright let me read بزعبا تاع صحفتين رأيان ببامو let's say أبزين عبنت رأيان doing a good job. So Rothschild not نشتي ورقة صحفي قاعد يفو مال stated that intended to kill Trump نقتله كندي أوارحي وسيدلو نقتله ترامب مالتيو so انت إلو صحيف زلو تا صحفتي رأيو زي كل نوت كم زقادة في إكاتاتو خمس نبرة ننوح جزء نعون مقتال عليه خير كم نبرة زي كل شيء طورينا نزل نحوات طور زي مالي. You gotta bring it home, Michael. You gotta bring it home. انتايلي صحيفه هير دو والله يا كبرات العالم زياد صحيفه اللي قريفه this was ان ترامب مقتال تفتنه قداي فتنه تعت so fail كوينه بقى انسي كعوتكم ما قالكم اعوتكم ابلالو اذا فتنه زغبركو انس ايتعوتن يبلنا له so إتا نوت صحفتن تاي I tried my best so بمولو عقمي فتينه هجنتا انت زي هاري I don't know ماني حزوات انحو كله ان وبصحم ولا تورقت قدمي توسنه غزي تصحيفا مسبديات انحا بيات انحا I don't know بزح ابو ديتيل يبلين قدمي صحيفو ايصنحي تورقت تصحيفا like انت زي غيريا تنبب ز عينتو انا انت زي تاثيرس تنبب مالت هجي ريدي غيرواسي اوكي أنا كقتلو زحاسبكو ويك أزخ كبر زحاسبكو أو فيل كوين اللي هم عليه أي تعود كوني بزلوا alright أنت إذا بزلوا أنت حزي تعود so look this one أنا سلزي تعودكو تاليتر نزي جابزي complete خجبرو 150,000 اوفر كقبر يخيل يبلالو سو 150,000 دولار نخخفل دلوالو والله what do you think this بلي اب اسر بيت كوينو اسوار سايس تاع دبلابي تقنت ورقه تراخما انا اودي اوكم بقى you know اي عودكم
أنا سلزي عوضكم جن نزاس راح زي أكفت ما زلوا زخيل سب 150 شح كخفل يخلي. This is hard. That's why أتي bond زبالة لو بزعد حوات bond مالت كتوت أحد تأثير حدا سب بإسر بيت كتوت أدخلها. I don't think so. allows قبل bond. سافجي كتساب كلتا 150 شح وحس مالت غير كتوت أدخلها كوز أي كألن so far مالت إذا كله زي أتورقت نفسكم زي صحفت بهاند رايتن بصحفت بيرو يعني حبا. So this is how أنت أيوه خجبر ويكا أنت تمثل مني نزيع حذاء. This is as you many حزوات أنيحو كلهم أخطاس. هلكم let's say this. I like to go with this. I have taught people all over the world how to trade future and stuff. Using the strategy, I have been perfecting for 25 years. I even taught. Earlier in South Florida, in the courtroom, a federal judge denied bond for the man accused of. Yeah, the court, the judge denied كيرو مالتي أي تقبلون نتي ببوند نخوص نزسبزي بوند بواحد ويك أبغى 250 شح دولار بوند نخوص سي أي تقبلون why زي تقبلوا بس ولا زخنا نجرسي كتوت أدخل خانو بوند خفيلكا بوند زبها على الحوات وحس مالتي واحد زيرو بوند خفيلكاس جنزب كندزي على يوت نجزي قداي كاتاتل عبدك خينون دحرو مستفردة مستقبلة دانشعو بتفرد بيته خيرو آتي يقصلو جي جاج جن يتقبلون سلمنتاي Planning to assassinate former President Donald Trump. Ryan Routh was. So Ryan زياتا طرطر Ryan زياتا حزوات صنحتنا لكم زيا مس like ما أقول حياة كل نجرة حزوات صنحتها like 5A 5B oh my goodness that's all nuts مالتي زيا تبرت كلاشن. Arrested earlier this month after he fled Trump International Golf Course in West Palm Beach. The FBI says Routh wrote a letter months. زيا تورقت مانز قد ما حدا ورح يخون تورقت صحيفة ذلو دير عالم اللي يجمعوا عطريف ذلهم دير the world بقى تين من هلكم سي فتنا قتلتني ترامب نبره I'm sorry I failed you بقى I عودكم I tried my best كل فتنة يبلع لهم عليتي look this أبدأ أنا لكم تاع صحيفة زيا. Well, is this through this book? I don't know. All news say that. Let's see what happened. Earlier, reading Dear World, this was an assassination attempt on Donald Trump, but I failed you. The acting Secret Service director says the agent who confronted the suspect stopped him from pulling the trigger. He identified a threat, an individual with a long gun, and he made swift decisions and took a swift action to be able to mitigate that. No shot was fired at the former president. Routh currently faces 2 gun charges, but prosecutors may ask a grand jury to charge him with the attempted assassination of a political figure. So, yeah. Earlier in أنت عيقرو قبلكم نزا قداي زي أنا زا جوب زي فنشك قبرات زي السبت حراليو I could pay 150 شح إلو مالتي 150k. This is what it says مالتي. All right, this is the things. أحوات خلي شع صلوت ببزلنا ين هزبي أبزي كل سلام أو هزب زلوا أب لبنان يخون ولا بسرعة زلخون يا تي سلام أو زبها الهزبي نزخونتات زي وجه بتعمي سجاي وكاسكافي هزب بزحسب يتفي زلوا سفر اللي حموش كباب حموش ميتي خون تفي له سو قصل يقولون أهب نبي تارجت خيد نبي قصل كا نوري أنا دحين maybe Iran تسندو هب Iran حتى سيا probably it's gonna be the worst مالتي. All right, thanks guys. All right, thank you for that. A little night updated مالتي. All right, bye bye.